Akohunu TV shining bright, saying to you, life gets better with Akohunu. TETE MMOFRA Akohunu ni jinkwa midi edi goslava fum debia da meka say I will be your bubbly presenter, entertainment analyst na no atena na no asene ewo ani jiensem ho me pa cho TETE MMOFRA Akohunu na wo hwe ne yehu yeka ne yete so no yeka ema ne yeye na me kanfo odifo samo ama wo say amane hunu bi eda wo so bia no kwana so ye obebo say ye hunhuma de anasa physical ni nyina okwana so ye obebo ewo ahemboboa no kumase ahemboboa no oye counseling so nti bibi na wonti ase a obema ho akwankyere afei so TETE MMOFRA Akohunu a wo hwe yesre wadaroma sa wo pesa wo beton wa de ewo so anasa program foforo bia ewo TETE MMOFRA online TV so a eno so numbers na ewo screen so no na wa fa amame ana say number ya me baba buboy so betimi afa wo betest ya ye beje so fefefe ni aye ne wo pe e de amount number ni 0207170130 0207170130 afei ye be sha agro na se ne ye sha agro na se a ena nyame nkoa ena me di agro yi ane nyame nkoa na me di agro ne be ma me ni MC Oma Sterling so e wo studio ha se ya say ye ma highlight efa ni giensam ne hu wie pe na afei waboa me ame bie nsen mu eyie ye first story eya akrobeto ye sini twani a owoga na ha se ya otesini twa ase na obi beka se den na esie bibi esi enya asem keto na enso toturobo nsu ada romantino oda so tiase ni nyina ne se ofri Accra eba Kumase na odru konongo no accident ka sie biesi a enya asem ketoa yenkonko hwe hu video no emra abobo ya video ani o da abobo ya video abobo ya video ani o da abobo ya video abobo ya video ani o da abobo ya video ani o da abobo ya video yes say dear eyem tokwa kese pa na obi beka se enam abonten se wukọ adum wukọ kejetia baby bia obekọ bia Accra baby a obekọ bia kame akoye se eye drivers a yeni momo e wo man Ghana mu ha se ne yaka asem bia kire ma ebi mu tiri enje so kra ni nyina ne sen emre bia atwam ye toto eye petrol mu ni toto transportation mu so kan ho a ekoye say ya toto eye petrol mu dia e wo say ya to cars kam na say eye yewura John Dramani Mahama ebaaye no oyesa obetete ne ma so dollar aso atete amankrofo ani age na yetefu wo mu yetefu wo so a na yesi yete cars ka so a eye drivers for say omonti ase ene present no ode bomb na me so me de bebo no omonso omonti ase ebi mu akasa yenye ebi mu video yenkoti omunfo nyine mbra Fani de yat so tira this a patrol what saba form are camera for so to says ni so camera for me to says okay the says reward ni ka kitwa 3.5 na e musu mati this ground price ya na ya says ka amuti fuel from kwa boso kan ngo bisa say ya to spare parts of one na we ga na what fuel 70 say ofo bi 50 at so 25 cedis no me o get to me there nonsense man say me rag ya say you rag no bo 4 point something say first right now 1.5 this is could do 4 point something or per se yet fu and so a on call abuso kan o mutiti duty so my say obi at petrol so amamo na petrol ko 1000 masa enya me bufu bra
Akakota job akota ina beka se wati fu asunti me ma beti ayi so a wo be so kire se onye bibia fu no wate so fine aka spare parts no ye ne he esi enti won spare parts so mai ye timi to ne ma ye to de a obi aso wan ya na ka sa kwate so na kwanye na me akobubu ben wan aga se bisa e meti esu ba person kire se chama it is the price in the moja na mode gina ye ja na ye de ye nyi wan si di kura mfiri so masa okay be obi wate so me August de one cap pre opa fu pa ko obi a mo GPL tu mpanifu ade abetu dwa se monti so omo ne aban akoye nhye GPL o moto ka ma obi ana ah GPL so nto ka ma mi o chama on to ka ni so onye GPL bilibia dia ona ba se so mo nya mo yekuo nti so mo ekuo mi ye abrantie for ya afi yan konsam foforo mu eye hajia for real oye influencer na osaye mutuni se owo Ghana ha de ye monwo ma osima baka fresh de ode ma yan kasa nya asem keto na eye 2023 emu honom eye Ghana ya wosa ye no UK na okwase se okwa performing oduru honom na aposifo se abai wa me yenche wa ni emfa nkotwere abai kukumu UK ni nyina ne se ye se oye nkrofo scam yi bi obu nkrofo gi abrofu sika di enya asem ketoa na eye court ho nsensem ko ye twetwe ne sra ni abasa eni ebe hu no wo eye social ni nua media so ne ade ade bi akekere na ne nan ne ade ade ye afei no court ho nsensem ekɔwie ye na epa kire se okodam be afe na afi na kire no se yese eye hajia for real nsama Ghana biem ya deport no na cha se ne de na kwakoye te sase na na mama ground de ni bia mre bi atwam no onu so tu kwan a ye ka se wo mra eho no UK ontimi nko biem ntie ne asama ewo eye abefo ntinta fidie no so efa hajia for real ho no cha se obeduru ha se ya obetimi atukwan akoba bia de mum UK kro ne de odohr ontumi nsi ho biem afei so Sam George can sembi na ninsama wokan ye ne say eye data we ye fun so da bia ye wo ye pehr yeti witimi ye data yes 7 days 7 days na besa ubetimi ye de day na asa minim say 7 days ne check in 1 hour bia day na etimi sa na ninsama wokan ye ne say obeboa ma data ya use be by the end of the year ye betete so kama nti e bia woto 3 CDs obetimi enya 1 gig woto 6 CDs atimi nya 2 gig obetete so ama ne ma ye fofofo otete so hu we krampo esen high sense de na chese we ne nsama Sam George ede ba bonten na enkrofo bi mo so ankomo de na no si bone sen memfa ne se 14 days ya na nka e bia nka se data yi obete so nanso wo se mesra mo madama me kasa muntie mi yie se mpo no brofo ne na me ka montama so kode nansa ntrofo nsam o mo be ka no mo be translate akotwi muntie maye na mundi so maye ya afi na wieye enti yenkohwe hu video mra. When I set up that committee, I did not say that in 14 days that committee was going to reduce data prices. That committee included telecom companies, the regulator, and sector players. The committee's mandate in 14 days was to develop a roadmap that would lead to the drop in data prices. A roadmap. A roadmap does not mean that in 14 days data prices would have dropped. In 13 days, that committee, working without receiving a penny from the taxpayers' coffers, delivered a roadmap. On the basis of that roadmap, I made the Director General of the NCA and the regulator engage with stakeholders. There's a CEO of one of the telecom companies here on what we could do in the immediate, in the medium term, and the long term. Look, we're dealing with 8 years of distortion of the market. I wish I could fix it arbitrarily, but it takes a very calculated attempt not to create further distortions by acting irrationally. And so to the young people of our country and the people of this country, my promise was that by the end of this year, we would see prices of data drop. And I remain committed to it. We will deliver on that. But trust the process. I trust the technical competence of the regulator to work with the telecom companies to ensure the viability of the businesses, but also ensure that we get better value for what we are paying. Adie die obi beka se
afei na comment ni ye be comment ni ye pa se bi mutimi tronsem hunu bi gu obi poster say mo 3 CDs bundle ane 3 CDs bundle ne de ne mbekọ so aka because ye nya so na ye 1 giga nipa na obe comment 7 times ne wakoma be ye o yanko ana obeka yanko nsem foforo mu so a eye yewura Ibrahim Mahama mutimi ka Mahama na no mu se Mahama nua ho asem na ba beken eye Accra wenya 1.5 year na yesi wenya leukemia no eye mojamu yare aha nti wenya cancer ena wenya na emum ne cancer na wenya ndie wo mojam na ena obi beka se we die sayare we die ye den tua ho ka Ibrahim Mahama say me amedi ato me ho so $70 ode boa ama ye Accra ye friend Phoebe ya boa no Phoebe right Phoebe ya boa no $70,000 $70,000 enye sika ketwa say ye Ibrahim Mahama de o donate anasa wo boa bibia CDs ni say so ne na ete Ghana ha so won di CDs no di dollars what ya say aha nti say bi ene ye hwehwe ye hwese bibia anya aban ena da bia na say wow obi na betime de aboa eye yie afa yenko eye Chris Brown Echo Club 2023 na okoye wakoye nyamna sembia na odwin se obi ehu afei na videos me sha camera say wa club na se no ayia ma yehu se Chris Brown wako abuse obi wakoye obi niema bi eni kwan se oye na aposifo sa so ni mu ayede ne kotwere aban kukum na se say die ye je menka se ye jeli no right na ye beli na remand say skaka kraka ye da so 5 million pounds. When your dollars. Pounds a pay as I'm going to Justin Bieber so a show ne doc a pa actually Justin Bieber paddy and casanti. Wayne stories are a wohono man not TETE MMOFRA Akohunu ye de mao e nefia da. And nuntino ye try on sema ye pay ye bien semnimu. A jacuzzi is shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with a jacuzzi. Odi for Samuel, oye odi for ene, ye na mawi ase afa na nyina se, o how bi e da wo su bia no ofre na obeboa obama wa kwankyere nkoye mogyasem bia ene ne wankasa kwankyere bi e de ma wana wankasa asa edwendwen ho ente sa enti mesre wadama fa number na e wo screen ne so maye na unini ni nkomo obeboa wo kumase ahemboboa no e na obehu no afei so pese wo ton wade e wo TETE MMOFRA online TV so a number no e wo screen ne so ana obetimi afa number ya mebuboy number ne 020 7170130 02071700130 afi yenhye agrona se wabra ye bebie stories a me ma ho highlighting na your first story e ya akrobeto a wanya accident e wo Konongo MC me say na course around 9 something 9 e wo Konongo akara ba obi enim de e accident na de see ba hwen chichi mu de se kan de see ye no ni nka ni wo picture na kan like eke happen e wo nanima abehu anasen ko won e free na china ade ne bebo you kan na china articulated machine bebo ye nti wo hwa animu ne glass ni na aboboni ade ba obusa no so o se bibia anye no se bia internal bleeding ni tikobo bi o se bibia anye no do hu ya ne se kan be bono to amna twa ne ho te se do bi drift car no and gina at once ba when him go says ka focus dey na say sa omo save we na ewo mu no e tai bo omo ka no nim say e kantanka car ni bia really e kantanka me hu say o man e car but I think say a pickup normal pickups na o ye na kantanka car ni bi na no hu abehu u say car no hu ani mo achi na I me kai passive saka we wo di video ano chese kantanka car ni bi no use wo kopese ko achi kakra e kantanka car ni ba obi enim dey see ana
asem ways no be hu nipa o media no so na car no kwa de nya papa ene ka se kai on de no Ghana ha de Toyota ne ade wo ho a Toyota ni nyina nya so nim Ghana for ye hu se kantanka kai na si we ya ebe na car bibini aye de ebe de na yewe Rolls Royce Crampa doctor who nim before debiti omobeka but the issue here is kwaku at Rolls Royce Crampa kwaku at ende ma kwa mi ujin kwa car na say ebe 2 or 3 times na range range over enti eno Crampa yenye no Ghana say nya accident me say me ye na obisu me ki comment say de wo kana o ye say kwaku at che kwa mi ujin car o de konya accident sa enti akrobe to dey buy almost na see o si de no mo de o mo ankasa workers like who see the missing car better I say e bia happy am ehu kwa me ujin de no eno kwa na e heda anya e bia so the car si ye ma e di ye banagi ne hu ni na di like ehu na akwa better de na sa be oh chale ba mimi hu ne say on and one say obi beka say accident na bonneto but to me bonnet he ne to na abon wunim say nko obetimi ewu oh any possible sir any possible say chiri ebe shini chemu tie car ti me bo car eti me bo otu say si de car na si amoe ebetimi apia gbagba ma obo Crampa bade so ama wenya internal bleeding yeah eno na mo di bisa Robert no what I say so me hu ne say o nyame o I mean agene bia nkobi kwa nkobewu ba obi anko wanka ushkura ne wewu ba ye hu ne say nyankopon na aboa no wagene nkwa si oyi but so na onko check up bro ni nya accident kwa na so siken wo hu se ni bibia nheki kura no obi obekọ hospital eni kwa so de hye na ho se o bibia ntimi eku amanfo da ade a eba unexpected oye de obepra se ama hu na mani a ebekọ wo mu obepra wo mu be also go check up. That's our internal bleeding, so they very risky in the back. Okay, so your next story, drivers are yate fair so almost omontiasi. God's love, sa issue enyensi kwa na ba beka kwa me say asimbisi. Ghana. Na akoya no okasa hwe video akwana no okasa na o senye GPRTU na tua eto ne engine ma no ni bonnet say no ne mkotoma no petrol no kono ne to na ade egum na car so e bonnet she bonnet aye de boyeti eno ne head bonnet we e car bonnet de kata na ni mo no esa ne friend into Goslav yes ane kano e kase mi bonnet no bi bonnet no so ma me unti bi da bi bonnet no so ma don kada e be de oh so bi to bi na uni alhamdulillah engine what nsu agum no engine de no na operate car ni na ese de ko akoma no mu anti me nya any baby ya like wo spark kana wusie ni faba no exhaust pipe no eno kwa na adi and I out na kemu yede and no, do you know something baby when him say me nim driving but me nim baby I tia ye brake say the brake me have the dashboard the steer the gear me per front it na pa who drive it driver na drive ya me hye ne nan nyina enti hu automatic car be hu me hu manual so be hu oh me when him say me father me nyini be nyama I think say me hu say me father drive 3 cars you know and me akasa senka me kase me sua ka atwi anka matwi me say experience no pay amenya bi me baje wa gwara me for am ne be si bonsu mu driver na we di obo abasa oh me ba no je wa gwara me fa free be si bonsu mu driver no ni nua no ne ye adwuma no a o mta tire Oji ska every mama bi wo mama ni so wontua na ya toto lorry fare ne so na o se ka na nye aban na toma no na no jiwa gono akoto de yi sa no ntimi de bono so ma ne nye yi but to be honest yen can no credit and this is very funny the say drivers for ASRD na I don't know the reason why they should do that because when him say on transportation full or your taste so enye no almost so me say me say beginning of this month
No. And at ending of March. I think March was April mu honum baby. And no mote so. And at time mpona near to transportation mu. Mu amutimi de mo pe to transportation. What's that? Me say ya to move Friday, Monday, can no more to. Me say talk okay say or Saturday. What dey tie say bia ya the busing and the 4 cities are on. Them they can tell you see ane. Me fan say from Chrome to maybe Cilium Junction, your 5 CDs. They can even tell you, see, and from Chrome to Sofo Life 5 CDs. No one's half a beam to baby or destination. Yeah. So, who didn't say be from Chrome to destination, your 5 CDs? No, Ube Kokodu destination, you can clock maybe 10 Ghana cities or 15 cities. You people are doing that. And to some, yes, someone tia, the Asonamon Teswa, Ninano, Yenina, Yafoka, we kept quiet too. We kept quiet, not talking. And to say see atifu also, that means see and yakasa planning now. Drivers they don't plan. Yeah. That means say what me GSS ka we saying now. Yeah, say yes say transportation 5 cities. Near bekwa kodru baby at night what me to 12 cities. Now as a driver. Now what it sales now want me and saving to bank said that to be as want me in fan to one man. That means say you don't plan. Drivers don't plan. Like I was say sir we know we project now by person you know. Omoma suggest asara for emre mu bi. So ko so for like God's love. E bo enumere 6. Omoma ko ebu akwata na so ne IP ne eso ebu ano. Onim say ho a kire and now free chrome so by Mondays and Fridays I no go lie you I have be soon chrome car crab be near be so for like transit cry as alpha be ato so ebu akaro obebre into drivers no moment o ma dwen won say e was sem ko for the plan B deal omo and omo for plan B ni say ebu akwa fair e 5 cities 50 pesos onim so ho a chi won no about say ebu akwa 10 cedi ebu akwa 10 cedi from so for like I know me say me na maker and now my other Jesus a community so like Omar adopted style lifestyle no Emma we faka if so for like a great kwan so ono kwa obey or transit na transit no obey no e was so wa hu nyansa say or the Jew or boss 7 cities so for like on for then obe price wo ko bonsum odu bonsum mo sa so kokromo ase hwan is jumo mu di okromo right now no and station masters minim so munimo so mu na ahye do yi o mani o se dey o me say nso to kra dia bobo mo de be ko 15 cities if you say kianeke ugina nso mebo what did you free come ba wa bre enti kianeke be fro kan akọ transportation matumu dada so enti nyoma ya koso de me say boss tab catch us say enye ejuma ebe ye ejuma we say mo involve soldiers wo any police kra soldiers na ne dia me say no me dia so fola na mu say omo patrol car betwem soldiers o say o ma homa na de omo de bonko for bie kuto obi am say o ma ko kijeti akodi discipline ko fobi mo fa sa de na court stations mia so fola na mo nya soldiers be 5 no mu gina ho oni duty kra na abon adwuma de o so hwe na ye ni mo fo ko gina ho mo fo mi ko gina so ebu kijeti fa no mo ye adwuma no mo hwe wo mo so ati ase nche me hu bibise no mani age me se mo ye adwuma enti sa de we na o maka no e wo se o mo mani kon na o mo hye mo kena o mo hye me so mo fa soldiers nka ho police dey say o mo so police o so what's the dear Ghanaians youth or moon so police but once the soldier need bad year uniform quite me boni hu so what I say in this project we omo fast soldiers for nkan let's say bogus obi no obedi sa man so in to kwaso be si wo kan mu sa ma me fuyi ono what is about better price say me waji me kura wonyi me nsen ono be kun afi so fula koduru bantima 20 pesos ko beji and I we me hu say drivers no omo better kwa omo nte so bia sa o 20 pesos and I could DJ 350 pesos kwanke like me say a whole lot never happen but they say but to be honest said drivers are more Ghana ha say ye take fair so na munti ase say ye take fair so to me na wo ketchem say ye take fair so wo ka ho ne ma boadi na wo ka ho ne ma boadi abande dada nyina motomo price mu dada nyina motomo price mu obi won mesi from Chrome to Mampontin one help baby drone from Chrome to Mampontin no almost 30 CDs o de fa bo tenye o be fa BSc 4 miles no wa fa BSc medoma no wa fa bia to aso
Ubewie ne 30 Ghana cedis. Enti sika na mubu ye nyina na wontimi mfa bi nye savings. Na uko dwum ko nya sen. Wonya sen. Na wontimi mfa bi nye savings se ka na ese ya wodi say ebe ba be ye o ka. Na wo kasa ho se ya tefe so na wo kasa ho. That means say musika mubu nkrofo nyina no. You people don't plan to do something better for yourself. To be honest, what the question car coin? Na car coin na any fa wie mai fa car na fa toilet. Now pay say 10 cedis ah. Unya fa so 5 cedis. Ah. Na nipa egu so for life. Mr. Godslav. Monday and Fridays. So ye juma okroma kan ke yourself for na ugina so for life obe preka. Na car no kwa binya no kwa no. Na 6 afena bia wo begina wa ache ni ntin wa press wa akoduru fie. Na afri krom bedru so for like 8 dia be ko fie 12. E say juma mu dia no. O say Isiota kra di eja say wo fa flight. Akoya o kan nsem hunu wo e ho interview mu. Yeah. Wa hwe say the soldier for me no ko kina ne nchen ya obetimi akasa sa. Ne me be asra for me no be gina wo nchen ya. Can you talk this like this like bullshit? Ne be man sorry. Or had 3 days grand be man so. Won ko be jojo. No be jojo. Na na mu so e be man po. You have to learn. Instead make us o mind be ye if yeah o. Yeah ni SM ehum se penifo ne omo ka ho de but Jesus yes mani. If you saw the dustbin be see be street to see so the beto from. That's been able to roadside say they no so afatu mu no. Obetwem de akoto from. Adwen no ma adwen no mo country na yankopon de ma mo no. Mo so no mo country na mo nya no. Ebi se mo edim ko gu yike na di yike phone na ba ha ma ko ye ofin. E no there was some ya we. Some bag mu di fin if be free as ako UK wonum. Ti yankopon o hye ekuro no hwe mu. Ana hwe ma adwene. Ana o hwe mo so no mo de no de ma. Oh man na mo so de mo de wudi Ghana. I'm from the States, man. Can't that story. Sam George, I say, Ebeko, afi na wie ye no. Na data, ye Tony Bebrebe. Ye better to say who? It's a promise and you have to fulfill Sam it. George, dear, what can you obey? If it's a ex, you know, film, sa my men are no person. Honestly, says ke obedi bia na oka ono kwa kwachirem tie mfo ne so mo sam emayi ne nkosoro. Se no tuni atuti ano. Ana mo dwen se bi Ghana fo yagimi o. Ye de wa besi so, ye de pama wasa oka chirem tie mfo ne networks ni na se omoma na nye high. Na youth ni didi nkwase asem. Se bi obi ba ko pornographic ye okusika na dokoto ban no. Enye usika. Only oda se wetua. Ebia 5 gig 20 cedi wato na ade wetua ka. Ba untimi wo kan chom so mo say increase price no. Na youth no mo fanye nyansasem ya. O ka we ya ebetu atia o. Ghana ye na epeja udi nkwase ma asa agba ofom. Enti data ne ya asem pe fi say wo didi kwa when you see data kwa ntimi didi. Ana wa utimi didi. Say if I say need data or phones now did like on carry asem. Do you know say right now even if a phone chrono data ni so asa that's it as okuta yam e wias no nka ho the air cost me say my phone set me USS and my phone set say almost 3 months me tiwa me wait me host me na me hu the air cost we wias me hu the air cost so asa ho tete me hu the air cost so isame ko bi so be send me miska obi asend me message o like adwenwe nko anti phone ko da bro phone no mo de be yi shem say o phone nka ho a o che ya afo as wanya malaria na adin nam o phone nka ho keke no na wanya phone ko hu data kra so ya edwen na beto ma phone edi no na onim se phone edi disi nipa na onim o so ya no pana woni bundle na wo dwe ban o phone na me ko na mini ban na wo for say me ba che o ban like abe part of yankasa ye ho onim se obi sika sika me cramp ma ye bida me ma ye bi once sometimes I call last kobo ubetimi dia koye data share TikTok na ekomo ade wakoto kibo onim se debi enye se ekomo di wo share TikTok na refi se ekomo di wo se woni di me I can be on my phone say ebia manhu sadia sana mia makasa me koto aduane a metimi mi phone so sana me refi sometimes but data ne say no akai say ekomo do no that time when you kwase asem mawie sika na dey ato yes a lockdown by na e campi e chefie no me ne me bra no okoyike no itimi she dem itimi bo game from 6 to 6 ekomo nie o na mo mefo maduane anopaduane itimi dwo ne ye ni na no aye bogo sa ewia de aba ewia sa se twa ma na dwo game nti na phone
phone ko wasore kra na o ma phone attention no papa I have untimi nya the papa bia for the day I so wasore ada o dampa so as we hwe na akọ TikTok no afa IG kakra we are na akọ he ade kakra o X na akọ Snapchat eni o ma youth na use ya no enti enim se phone ko atimi e bibi sei o e ma na kwa de bobo onim se phone utimi di e bibi sei no na Snapchat ofu akọ Instagram kakra no about TikTok enu anti kwa na sama me no se ye ma we ni nkosoro efi se youth ni mfa nyansasem na what the kosoro no na ebe ye de oh san unse na mo sa data zone unso mo mutwem MTN data zone na ebo aye no so ya we so mutwem ni na ye hu ahintia yeah so ka that ne affordable pa o emma ye die ni gusu to ya bo ohun ni se ni mfa nyansasem ne ye ntwem afi data zone na ye ni biem asana 1 for 1 kore baba no me ya we say o me mana say atwa sa ne ba sam Georgia be de bibia be kama bibia ebe kama December de emuwa mon kanje se emuwa emuwa ye December de se be do na phone de sikani na o debi emuwa eni nko ka say 2 years later eno ko na youth ni say o ka 14 days o say me ka 14 days me seremo me say at the end of the year which is December and e bia mo benya no dey mo Christmas gift afei so ye ko hajia for real so hajia for real say die ne time I was so kwotwa e wa ban kokum no kwotwa wie na esase omra Ghana no meto anabra so ne ba no be fe ne pa waseni bibi bebre ba in what way oh so obi and godmother obi afa na say godmother no krampo de Ghana ha de no go de fa na we person yes hajia for real she oba obehu osebo ebio mewo ya santo a oba wotimi bu ma ebu mema agisika na ye de netimi akokoti ye kasika hajia for real waje unza wo kebi na hajia for real etimi ye twitwaje ho epe lawyer na 1 year pe no akodem a we onye ya santo a but the quotation de be ha no eno bi ne negative side America no ebe ha no ba bia me hu ni say US no ntimi nko biem ba obetimi akwa other countries with all new way details ebi obe passport for e was a Ghana card okoye for sa okochenyi ni de ya akoye affidavit ni ade na say hwe deportation ka show boy nkonko hwe UK hu ti sa de we e ba e was say wotena Ghana and I say osisa obi bia information obi bia eno so ko ba akoye affidavit ni ade ba so was ko betimi akoye e kura uchenyi udin no ni din so ye me de pa o mfe na hajia den day mona face monstrage that's why not na you're not na isrim from ho fe pa o no who dey fe ho fe no say ya santo ba wa ya den ko bi anko best na chesa asima ho we so kan ho we involve ba wan kasa o mu je ne day ana me hu ni say no hu ni say oyo ba ne ho fe nti o mu ntimi nya na hwe there be like that girl me I don't know but okura different thing be on my say me hu ni say na ho fe kan ho ka be ma me hu ni say o a lady or a woman a o ba ntini no abrofo mu nim nyansa ho o ma hwe there be way abrofo mu nya consideration nanka me nka say bi o me German na so me case ne foolish case o anka ma kwache no we di bone 2015 and 20 ni abechi 2023 as 2024 komo nye ni bibi pa komo ndi echirisa when the issue came almost say tracy I think that from 2010 or 2012 2012 was a 2010 and now almost I say Tracy who say ya so FBI no more investigation with that year many years and now like investigation no more no and for reports and whenever they report it comes down to hajia for real you get it and this investigation no more ya to FBI for no evidences of war and then more kwachi enti afei na nsam ne court you could see say enya one thing and no dey bo hajia for it was many even almost with different accounts ba could be and almost say cosmetics uzumu hajia for it Ghana on ton cosmetics and the brand what you say the brand so me no
Haja for you girl no ba me say oba or your second agrada enke ne house arrest kwana na yeah in house arrest house arrest na track abone na ai sa de born na ya o na no kraso no utimi ba life na ne blogger je de born na oye wa say wo dwane kra e fan say wo New York na wo dwane akọ Virginia ebe dede ebe miao untimi nya wa say wo escape bro ni nyansa o ko nwane ana so onko ba bi ma omo fa yi haja for you wan kasa girl no ne ni da ho no na edin so de wo kana ni edin so de wo ni o tigina ese de be sinsi ko best na chinko fo bebre ano go lie kan ko fo be bo mu dia ma be che omo no ba odi no kre o e faithful pa ba e mana akwa to Kutuka International Airport Chris Brown so ono so kwatwe aban kuku mu kakra ani ya yi no ono no case ni de asemo Oko UK Eko Bow Show UK that was 2022 and allegedly you saw the tour was a producer be music producer Benny the name for any who ba the about no and Oko back to the Chrome US the ref minimum say I will refine na ye no se ni fia ba ifo ne be yi ni trimadwe no and was akwa Manchester onim se Manchester no esa o UK ho na bro for the same system na work in London and one work in Manchester. I know the share or one a bed one say massa. In maybe a children could be bonny be say I would journey a young be na fear chow. Into your Kodan man bay 1 week, ya chin at you. And I just see so a celebrity to me fan into Musa. And I sang a woman son watching into say name mine at the proposal about was so you know, only who quite wait my billion but was so you know. Twat I will be a bonny on the chrome. We say God's love. Udi bone wo Ghana na adwane kwhye US a obi no betima be che o US ho emre wo no inter Americans na ha Justin Bieber mu nyina bem so ne party omu nyina bem na be oni de ano odin pound sterling no pound sterling wi ase pounds mu odu pa ohima ne sika no mu odu 5 million pounds na ya beli no me kwa na me say dollars wo kwa na ache me say sign nye dollar be pounds master dey ni obi kwa beka say euro ni 2 eyi na dem ba pounds na ba akọ 5 million dey obetua no show be obosho ba akọ kwa na obetime diskanu be 5 years a na busuafo ko ehu hiada na chirimba ehu hiada na nananom ko ehu hiada to mo no mu iska 5 million say is kama ye pa na $1 million kwa nye iska ketwa o what's love they check it $1 million no celebrities there's some way in this but my own show my life here Chris Brown are very violent no obone girl no you say obono yeah on Rihanna date no obono which was the Rihanna ko pick the call I didn't think manya ko pick enu ani no timi asibam gay ya for picking up your call money be na woody and okobo girlfriend but when you said that time na Chris Brown elbow Rihanna no it looks like na bebremu like do say Chris Brown ade na oye na but na bebremu etaneshe Rihanna really because almost Rihanna ebenya Chris Brown na Chris Brown date lady bi na Rihanna J ni baby mama no yeah oji ni free ni nsema na on Chris Brown te nti asa omuhu ne sa say kama bi asa what you say yeah I remember kama na nkasa atikino so and their stories free acrobat so a wenya accident anope ya e wo konongo na afi so ye ko mu foforo so a adrawafo a say drivers a omo yesi ati transportation so a omo seda anka we de anka ye kaya moto mpomo ntiase na afi so ye ko Sam George so se afi na wie ye no na ya ti data so nti data wa hekrampa 1 cd kura wo 1 cd wo ubetimi enya be 1 gig 10 gig di ade ona ubetimi enya 10 ona ubi na eyi ma no na iwie so ne yeko haji afore so aso ye ya asese ono so eba Ghana Ibrahim Mahama so enya memfa say odisika be $70,000 edi esi wo se eya abofra wanya 1.5 year yemfa nhwe no wanya leukemia eye mojamu yare cancer that is cancer nti eno so adonate edi amase yemfa moa eye akraketo ano
na your last story ye de ko wie ye e wo Chris Brown so enti aha e na tete mmofra Akohunu ye de ensem nyina ebesi ye de ani je ensem nyina ebesi me pa cho sa wo pesa wo ton ade e wo tete mmofra online TV so a ya pono abie ama wo se wo be frɛ na wo ne edidwa enu nti numbers na wo screen so no fama me and now betimi afa number ya me buboy number ne 02071703130 02071703130 aha ene de entertainment stories ne enyina ebesi mia me di eye dwumadie mu hima me din e de go slava fum ena MC Omar Sterling so etamachi kama ntime kasa wasi yo aha hodi ni nyina no na efri MC Omar Sterling enchen meda se wanya bre no watie ye e wo tete mmofra online TV so bye bye. Akohunu TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better.